Šta je do sada konkretno urađeno, kao i šta još treba preduzeti, te na koji način pokrajina može da pomogne lokalnim samoupravama Subotice i Kanjiže da iznesu problem u vezi sa sve većim prilivom izbeglica koje su u tranzitu kroz našu zemlju, bili su razlozi za posetu delegacije Pokrajinskog saveta za migracije Subotičkoj Ciglani. Naravno i grad Subotica ima svoje potrebe i zahteve. Gospodin gradonačelnik će ubrzo nama to konkretno podneti i nakon naredne sednice našeg Pokrajinskog saveta za migraciju, sigurno ćemo sličan predlog uputiti pokrajinskoj vladi kao što smo to učinili za Kanjižu, to je da se donese konkretna odluka o donaciji, odnosno pomoći za rešavanje ovog problema. Subotica ima odličnu saradnju kako sa predstavnicima Republičke vlade, tako i sa pokrajinom, kazao je Maglaji. Međutim, napomenuo je da je do sada naša lokalna samouprava uspevala sama da reši problem migranata, ali sada to počinje da prevazilazi kapacitete grada. Počevši od početka ove nedelje imamo zaista jedan ozbiljan talas, jedan ozbiljan udar priliva migranata i uspeli smo to u prvoj polovini ove nedelje da držimo pod kontrolom isto tako i da se maltene ne oseti u Subotici, da je Suboticu prošlo najmanje 5-6 hiljada ljudi, migranata, i oni su nastavili svoje kretanje prema odredištima koji su sebi zacrtali. U budućnosti će nam isto biti prioritet da držimo situaciju pod kontrolom. Sad za ovaj period će nam biti od izuzetnog značaja da se priprema za zimski period kao lokalna samouprava. Delegacija za migracije je svoju posetu nastavila u Kanjiži, gde je situacija daleko alarmantnija nego u našem gradu.